Hello mga mama o papa sa mga viewers nako ug supporters. So for today's video guys, kinahanglan nato magsiminto diri atubangan sa among putahan kay nisulod ang tubig. So ang problema nato sa una kay nisulod ang has. So karon na pod ang tubig na sad. So kinahanglan nato nga magsiminto no. Tungtunganan nato na sa sinilas. So man ang ako nagsiminto jud ko naginahana. Napakuha ko og baras or graba nga ni baras sa ako ang manghud dito sa sapa. So ako ra ana kay dali raman kayo na siya himuon basta naara may simento. So kinahanglan jud na siya dira mabutangan og simento atubangan sa muang kurtahan kay mosulod ang tubig. So na problema ko ani kay basin og nindot among tulog unsa ni banaw na dayang tubig diri sa muang kutson sa among hidaanan. So duha ra po ka kilo sa simento akong gipalit kay para irepot sa tubangan. So sobraan na ako kung butang diri sa amuang balkon kay nakankan man diri sa pagkalingaw buwan. So naman na. Hi guys, so di ami diri sa ubos. So gitransfer na nila mama ug papa ang mga tanom gikan dito sa babaw kay. So wala damha guys, pag human akong simento nilugsong mi dito sa kinaubusan nga gigardinan sa papa sa una. So mao lagi ni nakita ninyo nga naay mga taong diri no. So man nagipang-transfer na sa ko ang mama ug papa ang ilang mga tanom gikan dito sa ibabaw kay malagi ang pagumangkon sa tag-iya nagbuot-buot man ingon nga ila kon tamnan og dragon fruit. So malagi na kanang kinanglan pod nga ibalhin nila mama kay aron nay kasiguruhan kay kaning yuta diri sa ubos manggod yuta ni sa igsoon sa ko ang lolo. So wala naman po nila natiman tungod kay na siya mga anak nga layo po diri lugara. So mana siya mga pila po ni kaluwa nga gitamnan diri sa nila mama no kay gidali-dali po nilang balhin samtang gamay pa ang mga tanom. So wala pa ni nila limpyuhi tungod kay nag-una-una sa sila og transfer sa mga tanom nga gikan dito sa ibabaw. So sayang kaayo jud tinud-anay ang kahagos sa akong amahan kay kuwan og init siya na binalusay dito og panglimpyo sa ibabaw niya. Sa tusay naabot lang pod ang panahon ug ang oras nga papawaon siya. So bisag kinsay pa sution guys ang taong man jud kay taong man jud ang talong man jud ang pinakadaghan nga gitanom sa ako ang papa dito sa ibabaw. So dili jud na siya madali-dali og dugnas. So mao lagi na nga duha ra ka buwan ang gilimit pa sa pagumangkon sa tag-iya nga patamnon ang papa dito sa ibabaw po di lagi pod madala og smile no kay duha ra man pud kabuwan. So nay tubig diri nga kakuhaan pod para bis-bis aning tanuma. So man ang ako ang manghud ug ang anak na diri nagdagandagan sa kay akong anak kana po ni sa dako po kayo nga area dagadagan niya. Ug wa mi nagdugay so nagdungag ba nako ang manghud og saging. So nagpanit na pud ang kinamagwang sa akong manghud siya bitaw. So nagpanit ni og saging kay para snack diri kay lami siya tusluan og ginamos. So alas 4 na siya sa hapon nang snack ni og saging. So kinanglan jud ta mo snack kay para natay kusog inaabot og gabi bitaw joke. So kinanglan nato nga mag-snack tungod kay sayang po kayo to ang pag-ari sa ubos og di po ta ka-snack og saging. So tagsara ning saging diri guys tungod kay wa pa namunga nga muang saging. So kinahanglan jud na siya og maluto kay basin unhan ni sa silingan og panguha sa saging nga nahinog nagnaguwang. So mao man jud na kanindot diri sa bukid guys kay once nga na kay tinanom basta kugihan lang kayo kana jud kay maani. So man na siya tinanom na sa akong papa pero dili ako nagtanom so lamit kayo mo kaon. So man na siya nahumana og panit sa kuang manghod unya nangita mi sa ginamos nga tusluan nga naay sili. So lamit kayo guys pangaon ta guys. So man na siya mo ang tusluan ginamos nga naay sili. So hapon-hapon na ni mga alas 5 na papuot na ang manghod diri sa linsa gilutuan sa saging. So mga unta guys. Mga unta ginamos ang saging. Alin na ma. Pamanggan. Ayo tumbi doy.
Joshua mo diglag. Joshua, dati na po mo balik ni. Balik, ito. Hello, ganun ko. O, di na puti, suka na. Mama. Uy, hindi ka makawan na dito eh. Kanang hikas pagbali no. Ang lihok tayo ba? Kali manawa na. Kumang tanga sila na.